Bok ljudi, Farfox, dobrodošli u još jednu epizodu za Game of Minecraft. Da, opet smo u kući, kao što smo i završili. Da smo zadnji put kako. Uglavnom, ovu tu epizodu radimo istom danu kao i što ona mala epizoda. Ona epizoda prošla, ne mala. Ona epizoda 2. Dobre. Kako zove? Htio sam još nekada reći. Ne znam, ono, Minecraft se baš ne da više nekak igrat. Otki, nekak je izgubila onaj osjećaj, kao što na početku imaš. Još uvijek ju, da, još uvijek volim igrat Minecraft, to priznajem, ali ono... Nekak, nema više one osjećaj, početni. Kad znam sve, ono, ubijem likove bez problema, tam creeper stoji. Tak neke stvari. Baš nije mi fora nekak. Više. Zato jedva čekam ono... Jedva čekam igricu za Terrariju i tak neke ono stvari. To... Ili, ako mi nađete ono neki stvarno super zakon, mod koji može držati u igri, stvarno svaka čast. Ali neću prestat, znak, neću prestat raditi let's playeve. Samo zbog vas to. I... ono... A nije meni to baš neki problem napraviti, nego mi je problem nekak je dosadno napravio vremenu, stvarno. Nema dovoljno stvari u igri. Ono, kaj ima, ono, zato najviše volim neke modove za oružje, ili tak nešto. Onak, kaj dobijem, evo, na primjer, kako se vidi onaj slogan. Ne, pa! Kao što imam onaj blogan. To mi je jedan od dragih modova. To je zato što, ono... Inače volim takve stvari. Takve, ono, takvo oružje baš. To je, uglavnom... To... Da, ljudi. I htio bi od vas, ako neko zna, ako neko može, to napraviti, da neko napravi... Da neko napravi intro, ili ćemo... Dobro, ne, ništa, zanemarite. Isto da napravi intro, ali budemo mi to, ajde. Intro, mislim, za Second Chance Gaming, da možemo svi ovi... Možemo svi mi... stavljati. To na početak videa. Mislim, svi mi, na to mislim ja i XZ. Nisam Robin reći, zato kaj se tak zove u Minecraftu. To je malo zbunje nekad. To, i ja glasam za to da idemo tamo dole. Joj, moram se uzeti jedno. Idemo tamo dole gdje smo išli prošli put. Imamo dosta, imamo, dobro je. Samo si razmišljam da ovo napravim još jedan mač. Bilo bi dobro. Iron ingoti. Tako. Imamo još jedan mač. Idemo si napraviti chestplate. Oh yeah! Sad smo zakon! Vid nas! Plave oči. Tu sa onak žestokim oblekicom. Zakon smo. Nema nikog boljeg od nas. Jel' tako? Tako je. Treba nam ovo. Treba nam... Aha, imamo coal tu. Uvijek mislim da mogu tu shift cisnut. Dobro. Ajmo uzeti, ajmo ovo staviti i ovo tu ostaviti. Tako da oslobodimo što više mjesta. Što još možemo? Ovo nam ne treba. Ne treba nam ni ovo. Zapravo budemo pretvorili u krončice. Okej. Idemo u onaj... Fuck. Idemo u onu rupu u kojoj smo prošli put bili. Onwards! Uglavnom, postajte ono... Samo želim neki mod koji me može održati u igrici i tak. Želim neki baš, znači neki dobar mod, da nije neki lame kao onaj Plasmacraft. Onak, je dobar mod, da, ali... Nije moja stvar to. Ne volim ja takve stvari.
Okej. Kak? Stavili smo prošli put tu. What the? Nekaj se zeznulo. Čini se da se ili Minecraft crashao ili nekaj. Da se ovo nije savealo. Znate kaj to znači? Više željeza za nas! Stvarno ne znam što je bilo. Ono. Moglo je biti bilo kaj, mogla je pati atomska bomba i ubiti sve save-ove na svijetu i onda opet da se moraju svi regenerirati pa da su zaboravili kako izgleda moj, tako da tu morali su napraviti malo drugačiji. Samo kažem. Kaj je moglo biti. Zaboravili su da sam postavljao ove torčeve tamo malo dalje. Stvarno ne znam kaj je bilo. A dobro, na veze, dobili smo kaj još željeza. Ja se ne ljutim. Samo znam da mi nisu uzeli stvari nikakve. Što je super. I stavit ću i na ovaj i na onaj prošli video. Kako zove? Ostane na epizodu 2. I na ovaj video ću staviti na oba dva. To sam rekao već 50 puta. Ću staviti link do Terarije da pogledate kako izgleda ta igrica i zašto se veselim njoj. I budem stavio let's play od Pipeta, odnosno zaigrajmo, kako bi mi rekli na hrvatskom. Od Pipeta, ono, stvarno je zakon lik. Nemam pojma otkud je, ali nema veze. Stvarno je žestak lik, na engleskom govori, igrica je pre super. Pogledajte, budem poslao videe. No, ne videe, nego link ću staviti. Tak neke. To... Ja bi neki mogao... No, stvarno, ono kaj nam treba... A to će vjerojatno ja ili XCZ napraviti, s tim da ako ja napravim to, onda će to biti tako žestoko da će vam oči krvariti koliko je glupo. Zato kaj ja nemam pojma raditi u tim nekim programima za modeliranje i tim sranjima. Oprostite na izrici, odnosno, da, na izrici. I tu nema ništa koliko ja znam, ali nema veze, vam je samo osjetlit. Plup, 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 šta? Tunis je prošli put napala 2 skeletona, koliko ja znam. Ja znam dosta dobro. Zato kaj sam ova to 2 videa i sam rano radio. A sad ne znam kad će se uploadat, zato kaj često me zna zezati često me zna zezat internet, pa onda ne uspijem postati video. To me neš zeza, pa ne podivljam, pa onda tek i drugi dan uploadam video. Malo uzeti ovoga zemlje. Ne hranu. No. Okej. Ovdje nismo bili. Opa! Puta. Čovječe, štitovi su zakon. Čekaj, sam gledao što mogu. Ne, nisam. Čekaj. What the hell is this? Ovdje nisam bili prošli put. Zato ga nisam vidio, valjda. Tu rupu. Dobro, sad sam puno bolje opremljeni. I imamo i hrane, imamo i štit. Tako da izgledamo zakon. Imamo i puno strelica, još 60. I sad ćemo još malo morati ići na željezni pik. Ovo je opasno. Okej. Da vidimo što... Da, zaboravio sam. Vidim ga, ali ne vidim ga.
I sada prelazimo na željezi pik. Puno brže kopa i puno jači i izdržljiviji. Da li tu isto nema ništa, koliko ja znam, ali nema veze, barem osjetimo da se osiguramo. Da nema nikakvih čudovišta. Čekaj, ne, kriva smjer, krivi smjer, ne kriva smjer. Ovako. Tak je. Ovdje nismo išli zato kaj sam imao salta, tako da nisam mogao. I čujem puno zombija. Opet nas je onak htio. A šta to radiš? On kao... Nemam pojma nijakoj epizodi, ali u prošlom, na onom prošlom svijetu. Mislim da je to bila 3. ili neka epizoda. Uglavnom, opet puno kola ćemo imati. Što nije loše. Mislim, kola je uvijek dobro imati. Puno. Okej. Ovo tu. Još pokupit. Malo onak. Imam neki osjećaj da je onak, da će mi svako malo doći creeper iza leđa, da će mi grunat i guzicu da ću morat krpat. Onda. Mislim da sam vidio pauka se dođe. Ovo tu, da ima tu nešto, onda smo prošli put ubili pauka, koliko se ja sjećam. Ništa. Nić. Tu nije ništa, mislim. Ne, tu je gore željezo. I must be tripped. Okej, ajmo. Ovdje tu smo stali. Tu nas je ubio tu nas je skoro ubio onaj skeleton. Sad sveći mi smo koliko prvi. Tako da. Sada nastavljamo. Mislim da sam čuo creepera. Znam da se creeper ne čuje, to znam. Ali čuje se kad hoda. Čuje se njegovi koraci. Tako da čuje se zapravo. Da sam to slušao. Nemojte vi meni, nisam ja lud još. Još željeza. Železo. Čeći, pasili smo kod cigića, tak samo željeza kupujemo. Odnosno, skupljamo. Dobro, i kol. Ali kol je više ono... Kaj da kažem... Industrijska sirovina, ajmo tako reći. Joj, znam jedan koji mi se sviđa dosta, ovaj mod za Minecraft, zove se Steamcraft, ja mislim. I ne, nije ono Steam kao... Ja se jako ispričavam, mislim da se čulo na videu. I nije Steam kao onaj program za igrice i to, nego Steam kao para. I ono, Steam. Ovo je gotovo sad. Ej. Dobro.
nije loša, 36 željeza u jednom dungeon raidu. Odnosno cave raid. Mislim da znam gdje možemo iduće. To je rad. A shit! Dobro. Još mislim da ću izgubiti jelta. Op, čujem ga, ali ne vidim gdje je. Pisao Miki 64-67 kola. Znam da je dosadno gledat kako kopam, ali... To je kol! Ne mogu se uzdržati, jednostavno uvijek kad igram sam, uvijek kol kopam. Nikad ono ne kopam nešto, nikad ne ostavljam kol. Čekaj, mislim da se tu čuo. Zompaće. Nije li tamo, ne vidi. Da vidi, točno. Iznad ili ispod mene? Fuck, ne smijem. Okej, nisu tu. Očito su iznad mene i vjerojatno je mrak, zato ja ih čujem. Znači, ovo tu smo skroz prešli. Tako da, ovo tu više nemamo se namjere vraćati, barem mislim. Makar ne vidim kako nam još trebalo odavdje. Ako smo pokupili baš doslovno sve i kol i... Da, dan je noć. Dan je noć, ne van je noć. Čekaj, van je noć. Dobre. Mislim da je iza mene. Ništa nije dalo. Aj čubre. I trebali bi ovo zakopat. I treba malo krava da se možemo... Oh shit! Okej, uspio smo. Imamo ono creepera. Ne znam mu vidite, ono, ja vidim dobro. Ako ne vidite, probajte malo onak stati iznad ekrana i pogledati prema dole. A, fuck. Dobro. Ajmo spavat, pa onda idemo nastaviti još jednu špiju. Probati još jedan put proći. Okej, da vidimo, ne treba nam toliko kola. Treba nam 12 kola najviše. Ovo tu možemo staviti, ovo možemo staviti, ovo možemo staviti, ovo možemo staviti, ovo možemo isto staviti. Kabel sad ćemo uzeti. Željezo će nam trebati sad. Zato okej, ovo isto ide unutra. Vnutri. Čekam, uzeti samo 14. Tako da možemo ovo tu. Ok. Tako, imamo si napraviti još malo kamenih tulova. Tako. Imamo dosta lopati. Ali napravio bi još jedan željezni. Ok. Izvanredno. Mislim da bi ovo tu mogao isto napraviti sad. Oje. Aha. I još. I evo nas, ko Iron Man ćemo biti sad. Vid nas. Oh. Oje. Gle. Oh. Sa željeznim mačem još, onako vitez neki. Kao što rekao, opet idemo u špilju. Ali moram se malo navesti. Ovako. I budemo napravili si još malo strelica. Koliko ne znam ni koliko možemo.
Ne znam da li da uzem ovaj jedan dinamit. Odnosno 2 dinamita. Uzet ćemo ga kaj. Uvijek ga možemo napraviti. Daj, to će mi sam smetat. Tak, no sve uvijek trčimo napred, onako. I mogli bi ovo svijetlat? Da? Gledaj. Zombač. Fuck. Leganje. Vjerojatno zato kaj se krećem iznad površine, pa onda mi odloada odloadava svijet. Što se uzimam dosta processkog vremena, a još i uploadam ovaj prvi dio i ovaj kraj. Mislim da će biti više. Ajde, treba će nam ovo tu samo tek toliko. Kaj? Getting the wood. Samo malo. Ajde sam da ovo tu se skopamo. Odnosno, posjećemo. Drvo se ne kopa, drvo se sjeće. Bravo ja. Bravo Firefox. Samo tako i paš ćeš razred. Ok. Ovdje. No, i idemo još neke naći, kol. Znate da ne mogu dolit kolu. Znate da kopam svaki kol na koji ne vidim. Dobro, još malo. Nema ga valjda još puno. Ne može ga biti još puno. Bar ga ne bi trebalo biti još puno. Ovo, to. Da imamo obično 4. Imamo ovo tu malo još puniti. Ne moramo. I onak je bih htio ne. Previše drveta. A i ružno bi želio. Nemam pojma, ali zapaljeni zombi mi je dao osjećaj da ima nešto u ovom cave-u i vidio sam to željezo. Ok, da ga iskopamo. Mislim da sam čuo nešto. Na lijevo uho. Fuck! Čubre jedno! Dobro, još smo ih živi barem. Pogodio, da neki sam čuo na lijevo uho. Tamo je. Ne može nam ništa. Troll, haha. Troll force. Gotovi. Znam ti sam.
Tu možemo sad napraviti ovaj... railway. Da. Aj, nemoj sad početi sa mnom. Ovo će ga jako uspojiti, tako da. Ne moramo se previše brinuti o njemu. Dobro, eto. Idemo iskopati ovaj kolo i onaj kolo. Joj, moram ga. Zapravo znam kako ću iskopati onaj drugi kolo. Barem se nadam da ću uspjeti tako. Nema ga puno. Aj, to je tak i tak uz zemlju, tako da ne bude ga baš bilo puno. Ali idući put kad naiđemo na neki veliki komad, veliku grupu kola, budemo malo se zmodernizirali. Jo, opet namjerno nisam napravio. Podignu se, ako mi nisi čuo. Nemam pojma kaj mi danas, stvarno ne znam. Em sam happy, em sam pun zraka. Malo zraka neće mi pokvari dan. Možda je to zato kaj danas nemamo škole, ali ne znam. Ok, ajmo to. Bježi! Mislim sam... Ovo... Dobili smo više stvari koje nismo trebali. Dobro. Mislim da je to zato kaj dinamit inače uništava baš ovaj... Dinamit nekad uništava kockice puke kojeg si nalazi, zato kaj isto kao i creeper. Ne dobiš uvijek sve kocke koje je uništen. Koje ništa. Mislim da ćemo u idućoj epizodi raditi pušku. Znate kaj je zakon puška. Ok. Išli smo se još na creepera. Wow! 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 Ogromni pad. Ogromni. Ovako nešto praviti. Tu možemo stići kak spada ko čovjek. Ok. Mali leg. Ok. Mirno. Znam da je creeper tamo. Tako da ga ubilo. Ajde, još jednom te moram. Dobre. Dobra stvar je to što smo živi. I još što smo našli zlato. Joj, da. Ja sam isto. Gledam zak je tak sporo, ono. Premo onak derp face. Derp. Hop, derpy, herpy derp. Da, znam, dosadno je. Već imamo ono 64.000 kola. Mogli bi ovo napraviti. Do slobodima tek toliko.
koje mjesto. Zato kaj dosta uvijek dosta dobijem intema kad radim tak neke ekspedicije. Mislim da ćemo još potražiti ovu špilju i onda ćemo završiti sa epizodom. To bi trebalo biti to. 2 epizode u jednom danu sam snimio, kaj da može biti što bolje. Zapravo može, da dobijem Brink i da napravim to let's play. Tako prežestoko. Kaj Brink, nemam pojma da ste vidjeli, prežestoka je igra. Ima je na Steamu za 50 eura, ali jebi ga. Kao što rekao, ne da mi se dati 50 eura, ne želim dati, ne mogu dati, nemam čak ni kreditno. Dobre. Zapravo ajmo staviti iron ovdje umjesto dirta. Okej. Wow, djeca se deru vani. Parkiću nekom. Koji ih neko kolja. Kako bi njima bilo da ja njima ispod prozora dođem i deram se. A vjerojatno to nikad nećem saznati zato kad se predljem da izađem iz kuće. Sjećam se. Okej. Uglavnom, ovu do još jednu epizodu radim zbog ovoga. Zato kaj Mataga Junior, nisam siguran da sam dobro izgovorio. Uglavnom, naš subscriber je jedan, zove se Mataga Junior. Zamolio nas je da radimo više ovih let's playeva, kad bude bili praznici, sad ne znam da ćemo moći popratiti baš puno, zato kaj i mi hoćemo malo praznike, more i tak nešto, ali sumnjam da ću ići na more, zato kaj mi se ne da. Tak da ne znam, stvarno, ne znam koliko ćemo epizoda moći stavljati, odnosno koliko ćemo videa stavljati. Joj, najvažniju stvar smo zaboravili. Odnosno sam zaboravio. Vi niste to pamtili, jer kaj više, vi ne znate vjerojatno o čem pričam. Vam pričam o kanti. Zaboravio sam da trebam uzeti kantu. Ništa, idemo ovo tu. Što opet onda? Kaj sam ono sad maknuo? Aha, TNT, da, može ostati. Ovo tu, zato kaj mi tak i tak. TNT ću koristiti kad stignem. Ok, ovo je još jedan. A dobro. Ne, ali najviše što mi smeta kod Minecrafta je to kad ima stvarno premalo oružja, a igrica ima toliko potencijala, ali premalo oružja ima stvarno. Da se mene pita, a ne pita se, vjerojatno bi dodao u igricu kao onaj, kak se to zove? Kao onak lopta sa iglama na lancu, koja je pospojena, kaj imali su ljudi prije, odnosno vitezovi. Mislim, to je super oružje i i bić, to je bilo žesto korišteno kao onak, da možeš se čak i primiti negdje onako Indiana Jones nekaj. To je dodao bi više vrsta ovih lukova i strijela. To vjerojatno bi dodao i
dodao bi možda i još ono neke pojačane mačeve da može se, nemam pojma, stvarno prvo bi od toga dodao. Da mogu, da znam kak se kodira i tako. Ono, ima toliko potencijala, ali nije iskorišten. Ajmo pokupiti to. Čovječ, pa mi ga zderemo. A budemo, ajde, pokupili. Ne izgleda baš puno. Ništa ovdje. Neka imamo samo ovaj tu. Ništa. Ne. Okej. Za željezo uvijek treba. Makar se neke gluposti raditi. Ja mislim da bi ja trebao malo i pojačati, poboljšati kuću. Neke s kamenom napraviti, 100%. Ne, znam kaj ću napraviti. Budete vidjeli. Htio vas zamoliti, ljudi. Htio bi da mi zadajete kao neke zadatke, koje bi trebali napraviti u jednoj